Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Aseng hito hadin balayo obat bat kem ki khat pratali ki trok ki doyong ki balakam baki de ki bala penyai de kita ki high level ka sarkar MDA hamorang kenang haka henyo tarik nailur arjar arpuar bat yai bud den ki bala laj pet na morang kenang ki dekhot ka seng hito ri bhoi ki lalap sa shipotali hajan ICAR Ribhoi District bat la ujor ijhar biang persya yaki ha umnyang police station bat hakane ka jingkhan rala lapru bat don apdeng juki trok ki bala pendai daki nomor plate thok bat na kalyang kaseng kala kentu yaki bor jong ka an banlong ki bapit ngor halor kini ki jingsalan ru yu doyong kat ba ompat pelai daki chalan kat kum ka an bat hakaju kapor kaseng kala kentu ki pat ba banya trelang menyai ap hadu bandayo yaki chalan Kani kawai katrok kawadi nomor ML05U 7459 Henry hang ni lakta nakarong untuk soletip banlong 69 kani ro kadai kawai kat balakit duyong Bila ada daka da soletip hang ni hakani karukom ki pendan kaman ya sementara ka adai kalau ada 25 ini kita rok kiba hindang yok bat memang takas ni kibang yok yok ban bat hang ni ka sinong pelun kuna pian pian tri anak kerkom dia berapi tak leh orang mundan babat raya pi Dan rang suyat ben suyai belet tu letak suyai ben. dan mi pi kiwan ken ay numar man ken clearian dan babat dan boy Dan rang atau kami terus terus ibat buat keneng ibat dan lam dan rang. sedang mi cuma no pula je pi pemendon tip mah Saya tanya ya bet beli su ayam tanya pak pian nak tahu beli minta Amja nada babja penyayat no em de Amja yak situ chano jadi beli yak chadien itu berapa naik ke ha Suyai besit dia. Tementang pimdir banyak chadien ro pinjang hang ni nomor ba ka FIR la dap ai ya pinhap yang hang ni la ta pinya lek sani chatai pada telong yo kadan ka jing pada hadin ni mdan ka jing ba klik ka jong boleh tisit coba jong kaya pipa sana ko ko long pipa sa kali akan ko ko man ya chene boleh tisit dia sini tangin biyan na high level ni biyan ano ko high level apa kalau orang berarti kali ke peheru ni apa masuk kami dengan tempat nak kita tak kuat nak mana bapak min siya kami kali itu sungai hidup sini itu ke pois tu tak amroi ha itu sungai hidup sini ke situ hidup sini pas lap try berartali kadi kaya jongju try kana tali dan try jong pihak kali bayawan lang manta dan luar ni tang do artali mina kali yang kay itu nila hakal new tarik nila bat kali hapo morang keneng kumbasan po tali trok duyong gidon ada nila yo ban bat khapra tali nila yo ban aya ka FIR hapo morang keneng te hakani kasing ka bun kidang don kitrong andre hakajing budien ka jongi nila yo ban sa sipo tali nopo Ribhoi kiba yeng hapo surong panila yo man IFIR ki hapo umyam police station wat kumtaru iguntu ya sarkar ba ya ka sarkar ba police department bahkan simkia ya kan ni kumbangila yo i hakalat pathai kubor bau menteri rang ba uang bon simkia ya ki ni ka jing khai be anyo duyong ni kermen ba nangni syakman ka bor jong ka an kan simkia ya kata bar kumjur ya kerpat ya barok giba le yo duyong bakat bakimbam kimpan yo ka shalan kimdei ban kit yo duyong be an kata ka jing kerpat na kalyang jing kasay